Dzecinski pisatelje najutre na 12 hodin našivja osnovnu školu Bratstvo jedinstvo u Kocure i školjarom predstavija najnovši knjiški. Na 18 hodin u Ruskim dome bude organizovani literaturno-muzični večer, na kotrim še označi i formovanje legata podobovih umetnikov Makaji. Silvester i Serafina Makajovo podaruju Ruskomu domu maljunki i gipsane figuri Havrila Kostelnika, Petra Kuzmjaka i Daskelju plaketi naših viznašnih ljudov, jak su to Vladika Dionizij Njeradi, Janko Fejsa, Stevan Bodnarov, Havril Nađ, jagod i svojo da jedni podobovo roboti, ktorí sme už pokladli na muri. U ramikoh Kostelnikove ješenji na sobotu bude otrimane tradicijne stretnuce recitatorov u Kuli, a manifestacija še zakončuje z multimedijalnu programu mladih dňovka u Ruskim Keresture.